mitanuga mi vidalu wanita fa inna an-nafsa wa dawa'iha do nafsa ege edunta mitanuga nafse bunum mi aslu insanaage emme furtama aduwaki Allah ta'ala wahi kurawani inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i hama kashorun nafsaki nuba kantattakan amr kura etchekkan kashaware adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam kurawwa ulwi du'atahu gaterega himene wa na'udhu billahi min shururi anfusina mifadin vidalu ulwa adi alamen Allah gadortun nakater kaman edeme alamenge nafsu tahuge nubakama sabaki nafsaki e nubakan libegen wa etche ega nubakan ekuleve etche enkam qur'ana sunnatuga nafsuga wahaka wardefa wairu e timwatterege nafsuga wahake ega teren furtama nafsaki an nafsul lawama Allah subhanahu wa ta'ala e nafsu gandewa wahi kurevi nafsumi qiyama suratuga wala uqsimu bin nafsil lawama adi timan ilah subhanahu wa ta'ala huwa kurabame an nafsul lawama gandewa an nafsul lawama ki e alako heyo kantatta kuruma fahoga heyo kantattaka ayo kantattaka ena durwa kam gawanama eneya malama kura nafsuwe ene fennan ene heyo kam koffa en durheliwa kam gawanama enege nafsu ene malama kuran ekamuga macca hitama kuran enege nafsuga ene faha gawana kantattake e heyo kan dukulle woniti ei aslu al lawama ki e nafs al lawama kini ega sahibu miha malama kurati heyo amalu noko dukulla hindu ekama malama kurati bayin ilmeri midalu fawe ene ki nubami hekkamu gawanama nuba nulafa mi hekkamu gawanama mi nafsul lawama ene malama qur'an kamuga nuba kantatta nukuruma enkam bay faharu nuba nulafa mistakunna faha gawana emi hunge nafsu to gawana nuba kama gowala mane ki nuba kan nukurati malama de nafse nuba kan nukurati ene malama de nafse bayin ilmeri medalwe eves nafsul lawama kama enkam megota an nafsul lawama ki ega sahibu mihaya malama qur'an nafsuwe heyo amalu nukurumun malamek quran adi nuba amalu nukurumun bes malamek quran ay nuba mi hekkam gawanama heyo mi hekkam gawanama heyo amalu nukurima malamek quran dengoti an nafsul ammaratu bis-su nuba kan tattakan amru quran nafs mi nafsaki mi nafsul lawama ya khilaf an nafsul lawama ki ay ekam nukurumun ene malamed den ekam ko nafsul ammara ki ammara bis-su ki nuba kan tattakan amru quran nafsin enkom mi nafsu mi hayan amur qur'an fahish kantatta nuba amalta nuba bastabunuma nuba kankama mi nafsaki mi e nafsakum mi ha salam be rakatri wande he nafs enega nafsuga mikan ekule gembe insana ga nafsuga mi nafsu manaki mi e nafsuga ebbae mi nafsu ene gowala nuba kantatta dengoti timwana nafsaki an nafsul mutma'inna manaki hinhama jahumuga ufawer kamuga hama jahumuga wa nafs mi nafsaki mi emme hewagam wa nafs mi nafsaki mi Allah ada kuran jehe alukan tattan ada ko ekanaga nahi kurebe kantattakun duru heliyomuga sababun e nafsakan hinhama jahun lebi hama jahumuga wa nafsu mi nafsaki mi nafsu faaga kureveni emi higga amale nafsu mi nafsu faaga kureveni mi nafsuga wa ufawer kam visni e fahum kurevi eti ihsas kureveni Allah kiyamantirwa alaka adi qiyamudduhum mukhatab kureveni wes mi nafsa Allah wahi kurawani ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna e hamajehigem wa inhamajehum gawa nafsa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah tibaga wali rabbuga hadrata rujua wa she ruhigem wa halu adi yamadu ruhigem wa halu rusum libigem wa halu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati timan ilahuge artahunge tere wannashe adi timan ilahuge suruge wannashe mifade mukhatab kureveni e nafsa enkam insana ge nafsuga mitim wattar wekullegem tin nafsuwe ay nafsul lawama an nafsul ammaratu bis-su adi an nafsul mutma'inna adi mitin nafsuwes kirtu qur'anu ga dhikr kurayfawe nafsul lawama qiyamah suratuga adi nafsul ammara bis-su yusuf suratuga adi an nafsul mutma'inna fajr suratuga dhikr kurayfawe komme kas insana ga adubun gitering emme furtama adubaki an nafsul ammaratu bis-su nuba kan tattaka gowala enega nafsu e nafsa maduga ena samanuwe hunnan jehe eheni e nafsu ene nuba kan tatta e kan tattaka gowala e kamuga edum weri kan ene kibaga ufadda